Asikubingelele sikwemukele etindzabeni te-SABC sikulethela tona bukhoma emkhulukhaya e-Auckland Park eJozi ku-SABC 1 nakulehaye nati lethamba yembili. Nico is essentially admitting to an attempt to corrupt this procurement process, is he not? I don't know whether this was true or not. Liphelelwe ngemagama uma sekumele lichaze lisekela lesikhulu samaphoyisa masipala weTshwane lelimisiwe uMashi Dlamini ukuthi yini leyenda lithumele Sergeant Nkosi umlayeto wethenda. The committee's report provided evidence that inequality is in the end a threat to democratic freedoms. Ramaphosa uthi umhlaba ubukene nesimo lesiphuthumako sekungalingani kanzi ke lokhu kuyimbangela lenkulu yekungatfutfuki kwetimpilo tebantfu. Lisekela lesikhulu semaphoyisa masipala weTshwane lesimisiwe uMashi Dlamini lititfole livaleleke ekoneni nasekumele lichaze ukuthi yini leyenda laqhubela kuSergeant Nkosi umlayeto lebewuveta ukuthi sihlalo welikomiti lebid evaluation uniketwe ligunya kulabo labatawungenela umbango wale tender. Bufakazi lobusembi kwelikhomishana bukhomba ukuthi tinkampani betihlungiwe yingaphesheya lebeyimnakabo Nkosi lomncane neEl Shaddai lebeyinemcondzisi longumntwana yimnakabo Dlamini. Kuhlolwa kwetinsolo temkhonyovu wethenda kumasipala omkhulu weTshwane kukhomba ukuthi uMashi Dlamini lwati bekalutfola ngendlela tsite leyaveta ukuthi kuhlongwa kwale tender sekuniketwe isihlalo welikomiti lekuhlunga Victor. Nico is essentially admitting to an attempt to corrupt this procurement process, is he not? I don't know whether this was true or not. People might claim sometimes. Kunekuthi abukisise leminingwane la yitfoyile kusola ukuthi ibuya kuNico lekhomba ukuthi kukhona sandla semfanele sabakhona lana kulesicelo sekufuna kwethenda wabese uyachubeka uthumela lo mlayeto kuSergeant Nkosi lwabese naye uthumela kuGarrett Mnisi lobeka bukete imali eTshwane lapho Mnisi aphendula khona ukuthi I am on top of DC. Lekusento lesavusa imibuto ngetinsolo ukuthi Nkosi bekadlala inzima yokuba semkhatsini ngala kunguye bekabuka tinfo. Did you investigate this further? Did you conduct any investigation into whether Victor had been compromised in any way in relation to this bid? No, I did not do so. Lokuthi phatha kwabo lokubonakala kule milayeto lekhomba tinkampani lethisemathubeni ukuthi tingatfaka le tender kukhomba tinsolo ukuthi Mnisi Nkosi na Dlamini bebavele bahlose kwenda umkhonyovu kule tender bangabuki noma ke bangalandzeli lokufanele njengoba bekufanele. From what I was told to say, he wants to give the CFO to check for compliance in order of priority. I wouldn't accept that statement that it was to rig the tender SC. Litawuphinze lihlale ngalwesibili leli commissioner. Mengameli Cyril Ramaphosa uthi umhlaba ubukene nesimo lesiphuthumako sekungalingani. Uthi lokhu kungobe kungalingani kuyimbangela lenkulu yekungatfutfuki kwetimpilo tebantfu. Ramaphosa bekakhuluma emhlanganweni we-Establishing International Panel esikolweni semabhizinisi seVets eJozi. Nyakenye Mengameli Cyril Ramaphosa wasukumisa likomiti lelitawubuka simo sekungalingani mhlaba wonke jikelele. Leli komiti lelibitwa nge-International Panel on Inequality lasungulwa kulandzela umhlangano webaholi we-G20. The committee's report provided evidence that inequality is in the end a threat to democratic freedoms, to economic growth, and to general well-being of people. Mapalane jikelele we-UN Antonio Guterres uthi kufute kubukisiswe kungalingani. It does not have to be this way. We can and we must confront the injustice of inequality. It is essential for a future of dignity and sustainability for all. Ramaphosa uthi kude kulwisane nekungalingani baholi bemave kufute bahlangane. Ingomfa yebaholi betemtsetfosisekelo kulengabazi yeAfrika netebulungiswa kuleli bemukele sethembiso lesihlose kuphuculwa tebulungiswa kungabazi yonkana. Lesethembiso lesifungelwe setfulwe emhlanganweni wesibili webaholi betebulungiswa labasikati bengabazi yeAfrika lebebabuthene eSandton eJozi.
Emva nje kwenzuku ezintathu zengxoxo ezishushu, inkokheli zenkundla zase-Afrika zityikitye isivumelwano sase-Gauteng. What this declaration does is to acknowledge the progress that has been made. It calls on member states, those countries, the 46 countries out of 55 in the continent, who have acceded to the Maputo Protocol, ratified it, but are not doing anything to implement its demands. Esi sibhengezo simisela izisombululo ezine eziphambili athi uMaya zintsika esemgangathweni ekwabelanwa ngayo kwiinkundla zelizwekazi. I imagine that the representatives of the other jurisdictions who are here will table it to the powers that be in their countries as soon as possible. Kodwa ingabe sisibhambathiso siza kufezekiswa kusini na okanye naso sizoba kuluhlu lwezibhambathiso esajonge ukufezekiswa. Speaking for South Africa, the Minister of Justice representing the executive was here when we kickstarted the process, and she's been keeping in touch with us. Okanti inkqubo yophuhliso yezizwe ezimanyeneyo ikwaphehlelele inkqubo entsha ezokumela abasetyhini. Kwiindaba ze-SABC ndinguNomvuyo Ntanjana eGauteng. Takhamuti taseBarberton eMpumalanga tithi sethlalela eluvalweni ngemva kwekuthi emaphoyisa atfole indzawo yekuhlanda kukhicitwe iligolide. Yesibili indzawo yalolu hlobo kutholakala eminyakeni lesithupha. Takhamuti taseBarberton eMpumalanga tisele libambe wangendansi ngemva kwekuboshwa kwebantfu labemba ligolide ngalokungekho emtsetfweni. Basola batfole netibhamu letingekho emtsetfweni naletinye tinsita letisetjentiswa kwemba lomcebo waphansi. Illegal mining vele i-problem la ku-community yase-Barberton, and kuba i-problem yayo la ma-foreigners, outsiders, even South African insiders agcwele la Barberton ngale ndlela ukuthi asisatani ukuthi which is which. Emaphoyisa athi banyenti labasata uboshwa. So sikhalela kodwa umsebenzi omuhle lo owenzakele ngoba besipopha kakhulu laba abavuvuzi o ama-illegal miners laba esibathola kuma-abandoned mines, kodwa besihlale sisho ukuthi sifuna ukuthola la ekuprocess wakhona la abayisa khona konke lokhu abakuthola kula mine. Ihlakalo tekwembiwa umcebo waphansi tibeka lendzawo esimeni lesibe nakude kuvakasha liyachubeka liphenyo. Kuletinye nasibuya ititolo. Lona lowadutshulwa kulesehlakalo lesithinza Bellarmine Mugabe lekuyindvodzana yalona bekwangumengameli weleZimbabwe Robert Mugabe kanye nemzala wakhe Tobias Matonodze utawubhadalwa imali lengu-400,000 wemarandi. Wemukelekile mbukeli esigabeni sesibili setindzaba mawucedza ngena tisekhona hlala nathi tiphindze titfolakale futhi etinkundleni tekuxhumana ngekuthi SABC tindzaba ku YouTube, Facebook, X, TikTok naku SABC Plus. Lona lowadutshulwa kulesehlakalo lesithinza Bellarmine Mugabe lekuyindvodzana yalona bekangumengameli weleZimbabwe Robert Mugabe kanye namzala wakhe Tobias Matonodze utawubhadalwa imali lengu-400,000 wemarandi. Sipho Mahlangu longunogadza walimala ngalilanga lesigameko ngenyanga yeNdlovana kanti-ke sewuvele uncepheteliswe ngemali lengu-250,000 wemarandi kanti usalinze 150,000 wemarandi. Kubonakala ngathi Sipho Mahlangu lowadutshulwa ekhala Mugabe ulicimile lelicala kanti-ke angahle anjinge masinyane. He told me he met with a family member and he was paid a sum of 250,000 rand. And on the same day, which was yesterday, he said a further 150,000 rand will be paid to him in cash. Bekasavele avumile lo Mugabe ukuthi ukuleli ngalokungemthetho nekuthi wakhomba umuntu ngesibhamu. I think number one is facing a charge of charges. Pointing of a firearm, I'm asking for 12 months direct imprisonment. Count number 6, which is section 49(1) of Pointing of a toy gun. Yes, pointing of a toy gun, because the complainant did not know it was a toy gun. For the second charge of illegal immigrants, section 49(1) of Immigration Act, I'm also proposing for 12 months direct imprisonment.
that's something that doesn't come to us as a surprise. Ultimately, they were the prosecution, so you don't expect them to request or demand that the court impose lesser sentences. We were prepared for it, and I think we have countered their argument in as far as our submissions in respect of sentencing are concerned. So yeah, it's something that I expected. Sigwebo salaba lababili sitawuthulwa mhla tingemashumi kule nyanga lesetulu. Sifundza sempumalanga sibike ukuthi kunebantu labangu 858 labatfolakale banesifo samalaleveva kusukela ngaBhimbidvwane kanti labane sebavele bashonile. Litiko letemphilo lesifundza lexwayise takhamuti netivakashi ukuthi titivikele njengoba lesifundza sichubeka nekulwisana nekubhedvuka kwalesifo nesikhathi ke libungata iWorld Malaria Day. Inkomazi leyatiwa ngeklaselwa tikhukhula seyibukene nekubhedvuka kwesifo samalaleveva. Letikhukhula tenda lendzawo ibe ngilevunzele tifo letithelelwa nako kanti umango wakamhlushwa nguwona uhlaseleke kakhulu. Lasihlala khona kunematsaka kungako timbuzi lona tiba tinengi kakhulu. Iningi la enkomazi kakhulu kuningi lokungathi vele malaria ihlale effect kakhulu ukugula kwakhona kuhlala ibamba fast. Umuntu utheleleka ngamalaleveva ngekulunywa imbuzilwane leyatiwa ngeanopheles. Tinkhomba tifake ekhatsi kushiselwa ube nesivuvu, inhloko, kujuluka, umtimba lobuhlungu kanye nekuhlanda. Takhamuti tinciswe ukuthi ticaphele tinkhomba letifana netemkhuhlane. Uma izulu lina umalaleveva lona odala imalaria uyayithanda ke leso simo leso ngoba uyakhona ukuphila once kwashisa kwabamanzi uyakhona ukushisa ukuphila. Litiko letemphilo lohola umkhankaso etindzaweni letsebungotini bekuhlaseleka kakhulu. I-cabinet approve ukuthi basebenzi baka Department of Health baye eMozambique bayokhulumisana nabo ngoba imalaria ayidzingi amaborder iyakhona ukuthi mabangaspringa letsi nasespray solo iyakhuphuka. Takhamuti texwayiswe ukuthi titivikele tisebenzise emanethi labamba timbuzilwane tiphindze tigcoke timphahla letinze ebusuku. Sikubutile mbukeli ukuthi njengobe iOrlando Pirates itfolana etulu neKaizer Chiefs ngelisonto ubona lo mdlalo utawuba namuphi umthelela kuBetway Premiership umbono wakho uyalandzela. Hayi mina ngibona iChiefs nje izoyiphazamisa iPirates kabuhlungu kakhulu. Inkosi impela sasobona khona sekuqoqo kodwa ngebhakabhaka ngikuthembile. Awusazi ngazi ukuthi ibhasi libhaliwe kodwa uyabona musi iPirates ibutha kumalangana. Should vele nje umncwabo nje ngesonto kuthi ngesonto shayina bo6 babosigani ngishapa bhakaniya shapa la Chiefs versus Orlando Pirates kodwa ke mina njengemamelodi Sundowns ngingajabula uma ngase lo mdlalo uphunyelelwe yimpofu. Nelithemba Orlando Pirates msakathi ngelisonto itawuwina futhi iphindze ishaye iKaizer Chiefs ngemagoli amathathu up the Bucks. Lona umbono wembukeli iSABC ete yethweswa kutiphendulela ngawo. Nasivakashele timakethe tetimali sitfola ukuthi lirandi linyukile nalicathaniswa nelidola laseMelika. Kusiphuka tidzinzi ngelisonto eFNB Stadium. IOrlando Pirates itfolana etulu neKaizer Chiefs kuBetway Premiership lokulinzelwe balandzeli sitakuva ke ngabo boFrank Masondo namthokozisi Mkhwebane laba balandzeli balamacembu bekugcina. Anginibingelele Khosi nawe Bhakaniya namuhla kulentsambama. Yebo sisi Rebecca simuse right. Ngicale ngawe Frank njengoba kunguwe lodlala ekhaya yini leniyilinzele ngelisonto? Asibingelele ezweni iSunday ifikile into engayisho njengoba ngila ezibhakaniya nginceku yenkosi ngizobless ukudla kwethu esakuphiwa inkosi asidli singathandazanga sidli singabonganga sizothi nje God bless our food amen. Come Sunday siuqalile umsebenzi ngoqinile njengamanje ukueda nje amagoli awu4 sifuna u7 sekuhlangene okusho ukuthi Sunday akukuningi nje amagoli awu4 bese kuvele kuba mnandi ezweni iqhubeka inyamishe kuguga ama prime stand kuphela umechiso kuphela amagalite
esidume ngaso. Mthokozisi, eBaphakania anigucisa ngemagoli lamathathu kulomdlalo lo wengcile. Wena ke yini lo ilinzele kulomdlalo wangelisonto? Mina ngibona umdlalo sizowuchange because we're not going to allow this Shawe Pirate kaningi because it's like 5 la uma game league. So this time around we are going to change the situation. We want to win this game so that not is going to consolidate their position as far as lapana ku Cape Sport. Baphakania wena ke ubona niphumelela yini kule season? Ngabe niyaya yini kuyodlala eAfrica? Ya ku obvious uke Africa iGS kulo obvious iAfrica but into esifuna kakhulu sesikhathele iMamelodi Sundowns sizukuzwa ngayo this time ileague iyona into esifunayo singamabhakania and sizoyithatha ngenkani asidinge any favor from anyone into engisho nje ukuthi mabhakania uNkulunkulu uqedile Khosi nayi siyayibona iOrlando Pirates phela kuyacaca ukuthi ngathi ayifuni ukunibona nifinyelela lapha ku number 2 wena ngekubona kwakho nitawuphumelela nitawufinyelela Thina kulama game asele sizowadlala if we win them all we are singafika lapha ku number 2 that is why iPirates yene pressure thina sinayi pressure so njengoba siya kulomdlalo siya ngegameli nje ukuthi we consolidate our position whether it's 3 or 2 but we're going to fight for any position lapha ku top 3 Asesibude ke ukuthi njengoba siya khona ke kumdlalo lomkhulu ngelisonto nine nobabili niubona uphelela njani lo mdlalo sicale ngawe Baphakania umdlalo njengoba ngishilo ngithi obvious just ukuthi nje kumnandi masiphikisana as ama rival but obvious iPirates isefomini etop kakhulu njengoba ngisho ngithi I'm expecting more than 4 goals upwards so win yini locabanga ukuthi maybe mhlawumbe umceceshi welicembu leOrlando Pirates angayishintsha kancane njengoba phela nayo iKaizer Chiefs angeke siphela siyithemba ngisho nayo vele itimisela ukuthi ifuna ukuthatha lo mqudelwano no iChiefs kahle ayikho ekuthatheni umqhudelwano isengenene kwi-M1080 so far baya qualify ukuthi baphakathi so even ku number 2 we can talk nje ku number 2 for me it's impossible ukuthi bangaba ku number 2 number 3 wona bangawu target ukuthi bayi Africa for iCAF Confederation wena Khosi uyibona njani lo mdlalo wangelisonto ngabe niyadithemba yini likhosi ukuthi senikulungele ukuthi ningani yodlala nibukane nalo liBhakhania Sithina sithemba kakhulu we've got ama players osimela lapha boduba nabo Mduduzi abomaboyi laba so iform lesibambile lekule out 5 outing lesidlalile eligini so sizoya ngayo lapha ezingisho ukuthi iPirate ye ku pressure thina we are not in the pressure but all we promise amakhosi out there we're going to fight and make sure ukuthi le 3 point sibuya nasi senatural bomna kethu angibona kakhulu isikhathi senu omabili emacembu siwafisela inhlahla siyabonga sisi Nkosi for life uthi vele ke nawe mbukeli ekhaya ngiyo ke balandzeli bemacembu latabe adlala ke FNB Stadium ngelisonto sithembe ukuthi nawe umdlalo ulangadelele singakahambi kuna Ephraim Mabilane kulethamba embili kulethuma embiteni kuligwalagwala FM Ephraim Angibonge Rebecca ngibingelele umbukele ekhaya ngisho ukuthi lesitiphethe namuhla ehlelweni ngiletwe letithinza litiko letekuphepha kuvikeleka kanye nekuxhumana njengobe lifundzisa abantu lebahamba ngetinyawo emigwaqeni ukuthi nabo kumele bavikeleke siyawuphindze sibuke nalo lutsaba lelithinza labo lebasolwa ngekucekeza emtini wamengameli Cyril Ramaphosa iphalaphala leti naletinye bawuthola ehlelweni letiphuma embiteni emkhathini kwa6 na7 ngibuyele kuwe Josie Rebecca Sibonga kakhulu kuye Ephraim kanti ke mbukeli tiyaguca talamuhla asiphindze sihlangane ngalokutako letela maleti dingensimbi yesikhombisa ngelimi lesizulu ungaphuthelwa simo selitulo nanto zakhe emathebula ngemva kwetitolo inzambama akube ngilenhle ngwane
Sibongele sikwamukele kunasi isimo selitulu kusihlwa namuhla ngwane lomuhle angikusha ke gcwala umlomo ukuthi mahle kakhulu mathuba emvula cishe ke even longana ngwane lomuhle kakhulu kade mabuka ke enkabeni live njengoba lapha kuyeke la 80% kanti ke 60% mabuka ke la kuletinye tifundza ngwane lomuhle kanti ke naselangeni lakusasa aqhubeke njalo lawo mathuba emvula njengoba aku 30% kakhulu kade mabuka ke la eMpumalanga elive kanti ke asimile lapha ku 60% mawehla ke lawo eNtshonalanga Kapa ngwane lomuhle kanti ke isixwayiso lesivela baka South African Weather Service kusihlwa namuhla likhombisa ke kuthuma kakhulu mabuka cishe ke enkabeni live kakhulu kade esifundza ke la iFree State ngwane lomuhle kanti ke naselangeni lakusasa sesekhona ke lesixwayiso njengoba sehlela ke la ikakhulukazi ngaseNtshonalanga Kapa mabuka ke incenyela yesifundza ke la iNorthern Cape ngalo lomuhle ngibukela ke mazinga ngishisa kutheme njani elangeni lakusasa masibuka ke sifundza eGauteng indzawo lefana nabo Pretoria lapha kuye ke la 21 kanjalo nase Bronkhorstspruit Springs nase Vereeniging ngalo lomuhle lisimile ngaye ke la 22 kanti ke Carletonville lapha ku 21 kanti ke sifundza iLimpopo indzawo lefana nabo Musina lipholile nga 24 23 eTzanini bophulukwane lapha ku 22 kanti ke Mokopane nabo Thabazimbi ngalo lomuhle lapha ku 24 lipholile kuleto indzawo leto kanti ke sifundza iMpumalanga indzawo lefana ke la nabo Sikhukhuza lapha ku 26 lipholile ke eMbombela nga 23 Carolina 21 19 mabuka ke eMelo kanti ke indzawo lefana nabo Secunda lapha kuye ke la 17 ngalo lomuhle sehlela ke isifundzeni iKwaZulu Natal indzawo lefana nabo Vryheid lapha ku 23 27 nobe ke 26 mabuka ke la ePietermaritzburg nakanjalo naseDurban nohlelo Port Shepstone kanti ke baye Kokstad lapha ku 23 lipholile kuleto indzawo leto kanti ke Eastern Cape indzawo lefana nabo Baletswayi lapha ku 18 njengoba lesifundza sibonakala sinayo ke imvula ke phake mabuka boncuba futhumela nga 28 kona nje 32 liyashisa kuleto indzawo leto kanjalo nabo Gqeberha ngaye ke la 32 ngalo lomuhle kanti ke sifundza iWestern Cape indzawo lefana nabo Vredendal lapha kuye ke la 26 boGlen Williams nakhona lifuthumela nga 28 kanjalo kana kubo nobet indzawo lefana nabo Muselbheng ngalo lomuhle ngiletinyeke letshisa kona kubo George ngaye ke la 30 kuleto indzawo leto kanti ke sinyukela ke la esifundzeni iNorthern Cape mabuka indzawo lefana nabo Uppington lapha ku 29 lifuthumele leto indzawo leto kubo Calvina 26 24 lipholile ngale kubo Springs nobe ke Springbok kanjalo ke nabo Kuruman mabuka ke kubo Kimberley bodi lapha ku 22 lo shothi lipholile leto indzawo leto ngalo lomuhle kanti ke Free State indzawo lefana ke la nabo Bothaville lapha ku 21 Evelcom ngalo lomuhle lapha ku 20 bo Bloemfontein nakhona letinye ke la indzawo letikhombisa ke kuphola ngalo lomuhle kanti ke masichubeka sikubukela ke la esifundza ke iNorthwest ngalo lomuhle njengoba sengiphetha abuka ke indzawo lefana ke la nabo Tosca lapha kuye ke la 24 kanjalo nakubo Vryburg lapha ku 25 kanti ke Rustenburg lapha ku 20 ngalo lomuhle kukakube ngikuphathele kona busuka bube lobuhle.